kraju bi odvojio nešto drugo, drugi dio ovog izlaganja, da se vratimo na propagandu, agitpropa gospodina Dačića, koji je rekao nije Srbija kao Hrvatska. Naravno da nije. Evo, najveći problem u ovom dijelu Europe je bilo velikosrpski imperijalizam. Ovo su povijesne činjenice. Ja bi njemu predložio da ide natrag u školu, da nauči nešto šta se tamo radilo od 1912. godine, to sam ovdje govorio ovdje, i nisam dobio nikakav odgovor od naših ovih lumena ovdje sa ljevice, da je ubijeno samo u Kosovu 1912. godine oko 40.000 Albanaca, to u miru. Šta je sa Sandžakom 21. godine, tamo, okrug Šehović, u miru, 1000 pobijenih, žena, djece, staraca. Šta je sa Albanijom 20. godine gdje su ušle srpske snage u Drin dolinu i pobile tamo 90.000 Albanaca. Tu su dolinu pretvorili u prah i pepao, u miru. Šta je sa 300 seljaka hrvatskih pobijeno 35. godine, 2 svećenika? I tako dalje, tako dalje. Evo, to već je u miru. Kad govori o židovskom pitanju u Beogradu, prvi Judenfrei grad, država Evropi bio je Beograd. Jer su lovili te ljude, predavali Njemcima za deportaciju ili su ubijali tamo u Sajmištu, izvan Beograda. To je povijesna činjenica. Zadnji sinagog je srušen negdje tamo, sinagog je srušen u Beogradu, negdje tamo, u Novom Sadu, 1947. godine. O tome ni riječi. Ja sam filosrbin. Zašto Srbija ne može dalje ići? Jer živi u laži. Tamo vladaju najbolji lažovi na kontinentu. Tamo ima ljudi, 80% ljudi nikad nije čulo o Srebrenici. U ovom prošlom ratu 90% su počinili zločina, kršenjem međunarodnog ratnog prava su počinili velikosrpske postrojbe i takozvani JNA, koji je de facto bio srpska armada. Evo samo ću citirati ovo, umro je u Beogradu 2004. godine Nikola Bojević, četnik, koji je vodio kolone koji su ubili u Sandžaku 1943. godine 8.000 žene, staraca i djece, a na sprovodu 2004. godine u Beogradu, što je rekao jedan mitropol, rekao je da je on vitez duha, vjeran majčinom mlijeku i kralj u otadžbini. To je četništvo u pravom obliku i oni nama dijele povijesne lekcije. Tome treba doći kraj, treba neko ko je povijesno pismen, da njima odvrati diplomatskom notom, da vidi šta su oni radili od 1912. do dan danas. To je povijesna istina. Hvala. Idemo dalje, poštovani kolega Marin Škibola, kao nezavisni zastupnik.